Kat banang telun kisngi syaka ayom perta election arhajar arpulai ka All India Trinamool Congress ka bedon u akhia nong aibut nong sandur bat nong pasiau nasha lenden bat nabari ye kijing bakla jing telot bat jing duna ka Sarkar Meghalaya Democratic Alliance kala penjur ye kijing kerwit persya yu menteri rangpa u Konrad K Sangma bat ye ki parti ki pekersyan ye ka Sarkar jong u House nem arjar khat pra ka Congress kala job arpuai ngut ki MLA kat ba ki NPP kala job tang khat kendai ngut laong Zenet Sangma. Ki NPP kala thawi ka Sarkar bat minta kala klet ye ki pat ba bat kila millen ha ki kam bamsa baharu kom. Ula keno ru ka Sarkar MDA kala kam trai ki policy bat program jong Dr. Mukul Sangma. Ulong ru baka puli puthi ki kam ki jam ki jingtei jong Sarkar kila hiar syat raidu habai nujor ba ki weipat ki jela. Kadikanci di Shira MLA Mahindra Ganj kala keno baka tanat ka kwat kakia Health Department kala hiar kerdan syatrai riat ha ka babun kilong kami ba armet kila du e lagi khun ha ka por bagi pun. Kala ong baka kwa bantai hospital Henry Lakhangla da ka Sarkar MDA. Kala berthen yo menteri rangba ubala ko baka puli puthi ha ka jela kala kiu irat kat ba ha ka jing shisha ka Meghalaya kala long balai hatrai du. Kapa gamcat kapa netseng kapa project ki samai kwan chinya chika sonara bajok ma banuba bandar kunau bam party constitutional ngai gija jeoba chika soni jebia pubara bajok ma mishoki ni rupera number of employees nya kan gen bade department una GSN police department aro GSN education department police department no bilsi prako sakro chabonga Ongnam play belsi prako vacant post nakata.